coco. I'm in love with the coco. I got it for the Lolo. Ćao ljudi, evo upravo naš skin, pa hajde da počnemo. A izvinite zbog ovog laga, ne znam zašto. Ali nema veze, aj mi sad da zatvorimo ovo. Brzo i lagano. Eto tako. Eto. Sad ovo sve, ove rupe što su unutra, moramo sve popuniti. Dobro, sad ovo ovdje. Ovako. Tako, sad ovdje gore. Pa kad završimo glavu i tako dalje, pa ćemo ovo sve unutra staviti u običnu vunu belu. O, fil. Nema veze, ajde sad. Šta mi lagaš? Tako još ovdje gore. Eto tako. Sad trebamo i ovo ovdje. Ovako. I na drugu stranu. A, opet lag. Eto tako. Eto. Još ovdje. O da, jo. Zaboravio se. Eto ga. Popni se. Eto. Stiže sa najteži deo. Glava. Znači, odavde. Dobro da vidimo, odavde. Tako. Ne znam da li će biti ova mnogo velika glava, ali nema veze. Koliko vi čekate? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tako. Sad isto odavde radimo tako, 7. Ja vidim da će biti ovo mnogo veliko ili ne. Tako.
Dobro je. Idemo iz prve sam ovo uradio, mnogo je teško. Eto, tako. Još ovu stranu. I sam moram ovo od gore da zatvorimo. Što me laga toliko? Eto tako. I ovo je sad ovo. I dobijem da je dobro. Ovo ekstra. Sad ovo moramo sve da zatvorimo. Dobro. I još odavde. Još malo pa smo gotovi, pa moramo da obojimo. Ili ne, moramo ovo sve da popunimo, da. Tu imamo mnogo posla. Eto tako. Ja... 6 minuta. Počet će biti mrak. Eto, tako. Ovo sve moramo da popunimo. Sve što ima ovako prazno moramo. Pa ćete da vidite u neku epizodu zašto. Ovo nećemo stići za ovu epizodu da završimo, ali nema veze. Evo još malo. Evo tu mogu smo dovršili. Ovo najviše mrzim, eto tako. On je opet lag. Ajde brzo. Još malo. Eto, ove dve noge smo završili. U sljedeću epizodu moramo ovdje u stomak. Odavde je ruka. Odavde i glava. Imam još nekoliko minuta da završimo ovo, nešto još malo. Ja ne!